بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من عذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran balhulmat kini kita waktu ini hitukbal tani pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iwan pamudji sin piapanjari kita nyusin Allah subhanahu wa ta'ala tarbilang daing ha mga bariman amun na mamarat saya kaniya nagtatag-ipon kaniya in ini mga katautay manghuran na ni'mat sa laggo-laggo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena sawab sin pag-iman ini hanugharaan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia dan di dunya amuin hanugharaan niya kabuyanan masannang in pikilan mahayang innom sindaghal lari luba na rahmat haadlaw akhirat amuin papagkasannangon niya halom sulga salama-lama ini ni tartanto pamanga ipon sin Allahu ta'ala mga bariman. Alhamdulillah mga katautay manghuran dahil nga mga kasampurnaan sin pag-iman sin kita niyo na mamarat saya amo na yung pagtaymanghud mga katautay manghuran pagtaymanghud sin kita niyo in iyan dahil nga kasampurnaan ataway kasampurna sin pag-iman sin kita niyo in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halom Quran amuin biyayta niya kato niyo
innamal mu'minuna ikhwah, bunal tuod, in mga bariman, in sila itong magtaymanghud. Pagtaymanghud ini mga kataw taymanghuran, hangan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, wayroon pagbiddaan, wayroon pagbista sin bangsa, sin tubuanan, hatat kala yaun sibu-sibu in pag-iman tamarat sa Allah ta'ala, in sila automatic itong magtaymanghud parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ini mga kataw taymanghuran, subay amuin tayong bukuhon tanyo along pangatayan tanyo. Sarta pag-anggaw taan baran tanyo in pagtaymanghud ini. Sabin ini, hasupaya kita niyo maitong bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya nan sin Allah ta'ala, mga bariman itong magtaymanghud. Mga kataw taymanghuran, in amuin pagtaymanghud ini, hakatan kahanan, amuin piarag buskato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kita niyo hakatan kahalan na nagtutuko tiyukuhi, hakakuyakan subayin kita niyo mga bariman, makuyag daysab, hakakuyakan sin mga kataw taymanghuran tanyo bariman, mga Muslim lang tabiyayan. Damikyan hawak to karukaan, subay raisab kana naman sin kita niyo in kasusahan karukaan, kana naman sin mga kataw taymanghuran tanyo pabila dagpakan sila sin masaallah. Biyahayan mga kataw taymanghuran, piarag buskato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtaymanghud ini, amo ni kasampurna sin pag-iman tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal humma. In upamahan sin mga bariman, hapag ulong-yulong nila, pagkasilasa nila, iran sin paghanunot, yanunuti nila, sin kanya pa kanya, masalul jasad, biya sa pantun, hangbuk ginhawabaran, idashtaka minhu udwun, tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Biya sa pantun, hambuk baran, apabila kasakitan ni hambuk ang gauta, dahil nga baran ini, nanamun sin tibusan ang gauta baran, imnianam sin hambuuk ang gauta yato kaya sakitan, sampai mabut di na ikatug hawak turum, upama niya simakit in ipun, hambuuk yato ang gauta baran, nakana naman yato sinkatan ang gauta ini biyan, mabut sampai sumakitin mabut sampai tumangis in manusia, tumangis in mata, indila mag-aroy sin sakit sin ipon, sampai di siya makatugawak turum, wal humma, mabut sampai hinglawon. Hati niya mga kataw taymanghuran, biyahayan in pangupama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin kita niyo mga bariman na mamarat saya, pagtaymanghud, upama sin pagkasilasa, sin pag-ulong-iulungi, sin pagtukot-yukuhi, biya sa pantun ginhawabaran ini, bang kasakitan in hambuk ang gauta, mara kana naman sin katan sumakit na
humangis in mata. Nabiyahayan mga katao tay manghuran. In hati niya, makuyag kita niyo, hakakuyahan, sin mga katao tay manghuran tanyo, bang tanyo, diyog. Kaya sa akupan, halom kakuyagan sila, alhamdulillah, makuyag na isab kita niyo. Damikyan, masusa kita niyo, hakasusahan, sin mga katao tay manghuran tanyo. Biya hayan mga katao tay manghuran, amuin, sibuin pang na naman tanyo. Bukon laong pa, makuyag kita, banggiatungan masaallah, problema in katao tay manghuran ta. Nain ini mga katao tay manghuran, alamat sin bukon marayaw in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di siya maingat, magtaymanghud, iwan sin pagkahinya, bar-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga katao tay manghuran, in tapik tanyo, pagtaymanghud, hati niya, tartanto, tungod sin pagtulong tabang, sin mga bar-iman. Subhanallah. Lagi ba na hamasatan niyo mga katao tay manghuran, amin kya sakupan tanyo, mataod mga katao tay manghuran tanyo, hawla sug na mayan, pabasilan, dahil di hawla sambuangan, diatungan, masaallah, biya nasin, nasunog, in amuin, paghula nila. Qaddarallahu masya'Allah, masya'a fa'al. In iyan mga katao tay manghuran, na amo na inimbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, maparagbus tanyo, in pagtaymanghud. Asal-asal in pagtulong tabang ini, hakatan kahalan, sibuda hakahayangan, na nagtutulong tabang, biya na sinupangan niya, bang mga aon pag imun-imun pagtiyaon, manglurok biyayan, manulong, inday hakausuhan, dumihil salamat ka gift, inday nga kababaihan, in iyanday nga tiragbusan sin pagtulong tabang, hakahayangan. Subhanallah. Kita nyo lingkat mga katao tay manghuran, sin pagtay manghud sin kita nyo, amuin, hinang kato tanyo sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan na, in kita nyo mga Muslim, di na humajat, unong-unong organization, brotherhood, di na mga katao tay manghuran. Sabab asal na kita nyo hihinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, brotherhood, amo na in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in iyan mga katao tay manghuran, sambatan sin Tagalog diyan, sa hirap at sa ginhawa, nagdaramayan. Na mga katao tay manghuran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyita niya kato tanyo, hadwa hadis niya, in pagtulong tawang sin mga bar-iman, labi luwa na hawak to kasigpitan, hawak to aramala, musiba, di anasin nagjato. Hadis panagnan mga katao tay manghuran, kakitaan tanyo rendi hayni, in laggo sin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, habar iman, timabang, patay manghud niya, bar iman, giatungan masaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh, wa man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatih, wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah, wa man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Hadis muttafaqun alaih, min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis sahih mga katao tay manghuran, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
in Muslim tay manghud sin pagkahinya Muslim. Hati niya suway niya itungun nanamun in ginhawabaran niya tay manghud siya sin pagkahinya Muslim. La yazlimuhu, di niya manjari anya yahun in tay manghud niya Muslim. Simuda kabtangan kakahinang dupangun niya, akalan niya, atawa laugan niya, bunuun niya, atawa hauno-uno na kahalan. Kawaun niya yung pangalta, pamungmungon niya, di manjari mga katawtay manguran. Di niya manjari anyayahon. Wala yuslimuhu, iban di niya manjari pamahadja, intay manghud niya Muslim. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, di niya manjari pasaran intay manghud niya Muslim. Amuin, makaiyan siya na amo na yung dayaw niya kyugdan na sila sinbiyayan. Di manjari mga katawtay manguran. Di niya manjari pamahadja. Sumakawa in bar iman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumabang siya. Paunon niya yung pagtulong tabang. Bang di niya nakakausan, misanda kuman duaa, subhanallah. Duaa pata mga tay manghud niya, kyugdan aramala. Di siya malupa, mangayo siya duaa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilamud niya haduaan niya waktu siya nagsusujud. Atawa tunga dumyaun. Amuin, laung ta puas niya magtahadjud. Atawa waktu nagtatahadjud, halom sujud siya, lamud niya in mga katawtay manghuran niya, diatungan aramala, haduaan niya. In iyan mga katawtay manghuran, dua amatadjam yan. 100% tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu in dua secret biyan. Di kay ngatan sin mga tay manghud mo, piya ngayon mo sila dua. Gita, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abi Darda radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajab inda ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bimisl. Subhanallah. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pangayu dua asin Muslim patay manghud niya, hakasipukan wala niya na pianuisuy, kasipukan siya sa dyan makaingatiban sin Allah subhanahu wa ta'ala, in iyan tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Sabab masuok sa pa-ikhlas mga katawtay manghuran. Hangkan na bangkaw mabaya sindua matadjam na ayaw mo na pagsuy-suya. Sabab kasuran pa sinriya sumabyayan. Sa automatic na kaw mga dua apa tay manghud mo biyan. Ini pag-iman mga katawtay manghuran. Diya sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di masampurna in pag-iman sin hangkataw kanyo sa hingga lumasa siya patay manghud niya, biya sin nasa niya pabaran niya. Nabiyan mga katawtay manghuran in pagtay manghud. Nisanda kuman dua Lari luwa na dua kasipukan biya ini inyan tatay mauntod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamanu siya Muslim nangayu dua kasipukan ini aun malaikat amu injara kaniya dapit pauhan niya sa kahaba siya mangayu dua apatay manghud niya sin karayawan dua kasipukan in malaikat unyan amin. Hangkan na ini matadjam mga katawtay manguran 100% tay mauntod in dua kasipukan biya ini. Sabab aminan sin malaikat ampa in pangayu dua sin malaikat tatay maun sabin sila wayruun dosa rusa pa Allah subhanahu wa ta'ala.
na malaikat inumamin, amin, ya Allah, tayma akan niya. Wala ka bimisil. Sampai makataw tay manguran, pangayuan pagkausin malaikat, dua, ya Allah, damik yan hanug hara iray sab karayawan, inipon mo ini. Nangayu dua apatay manghud niya. Hanug hara isya karayawan dia, simpiang ayu niya, karayawan patay manghud niya. Subhanallah. Magbalik dakato tani mga katawtay manghuran. Nabiyan mga katawtay manghuran, in pagtay manghud sin kita nyo mga bariman, di man jari pamahadja, sin hambuk muslim, intay manghud niya, sa tumawang siya. Hag diin ang kakausan niya, daing ha pangalta, atau daing ha mga tamun, daing ha mga kakaon, hasupaya sadya gumaan maigin problema sintay manghud niya muslim. Bangdi niya kakausan niya to, ando misanda kumandua in iyan matadjan mga katawtay manghuran. Aminan sin malaikat sarta magbalik dakay mo in karayawan yan. Hangkan na hi Abu Darda radhiyallahu anhu, hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin dain kaniyan hadis ini biayan, in kaunan niya wang sa magpangayo dua na patay manghud niya muslim. Allahumma magfir li fulan, Allahumma arham li fulan, Allahumma arham fulan, Allahumma arzuq fulan. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhan ku ampuna hikuan. Ya Allah, ya Tuhan ku kaulungi hikuan. Ya Allah, ya Tuhan ku rijiki hikuan. Naung sin sahabat haraig niya ay kau na ya Badarda, bangin pangayo mo dua yan, pabaran mo na. Hoy, lumingkat daw na si mga dua mo yan. Sa may talo ni pangayo mo dua gaman pa mga tay manghud mo. Law ni Abu Darda radhiyallahu an, sawab law ni mabaya ako sin pangayuan ako dua asin malaikat. Subhanallah. Amuin mangayo kau dua patay manghud mo, di niya kaingatan, kasipukan biyayan. Aminan sin malaikat, pag-ubos mangayo duain malaikat, ya Allah, sampai siya hanug harai sin karayawan piangayo niya patay manghud niya. Subhanallah mga katawtay manghuran. Nabiyan mga katawtay manghuran, in kita nyo mga bariman, amuin pangayuan ilamudtan nyo sila hadwa abayan. Kasipukan in dua ay matadjam ini. Pag-ubos siyunuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Hisiu-siu in kaunan sintay manghud niya aun hajat kaniya, in Allah subhanahu wa ta'ala aun da isab hajat maun kaniya. Subhanallah. Siyo kita nyo ini mga katawtay manghuran, maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala. Inhatihan niya mga katawtay manghuran, biya ini. Hisiu-siu in aun hajat kanintay manghud niya muslim, tatabangan, ampan niya, tiulong, tiyawang biyayan, in Allah subhanahu wa ta'ala, tulungon da isab siya ha mga hajat niya. Subhanallah. Biya hayan mga katawtay manghuran, in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intong basin karayawan, karayawan da. Bangkaw timawang, patay manghud mo muslim, aun hajat kay mo ang pamutiyawang, in Allah ta'ala, tungbas sin karayawan mo, tulungon niya kau, tabangon niya kau mga hajat mo isab. Subhanallah. Hangkan nalaw Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, in kaawna ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, guru niya, yas'a fi qaba'i hawaijin nas sa'yan syadida. In kaawna ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, magtabang siya ha mga hajat sin mga katawtay manghuran niya. Amuin tuyuan niya tudyan, tabangun, tulungon biyan, hakakausgausan niya. Mayta, liannahu ya'lam annahu kullama a'ana ghayrahu a'anahu Allah. Sabab kaya nga ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sa kahara siya tumabang patay manghud niya,
tabangon siya isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga katao tayo manghuran. Hangkan ng kawanan niya, matuyutod siya, maglugto siya, tumawang, sin amuin, humalulay, sin mga hajat, sin mga mano siya, katao tayo manghuran niya, bangsa muslimin. Sabya ini, in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan illa lihsan, unubukon kaintong basin karayawan day sab parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmata rabbika qaribun minal muhsinin. Parman sin Allah ta'ala bunal to din rahmat sin Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala iniyan masuok pamanga sila nagmamarayaw. Inhati niya al-muhsinuna fi ibadatillah. Amon mga tao nagmamarayaw hapag ibadat pa Allah ta'ala. Tiyutunay nila in kawajiban, tinitinggal sila sinhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmamabuka sila pa Allah ta'ala. Ikarwa niya, wal muhsinun ila ibadillah. Nagmamarayaw sila damikyan pa mga ipon sin Allah ta'ala. Subhanallah. Biya hayan mga katao tayo manghuran. Sibu da Muslim atau kung Muslim, labi lupa na tayo manghud mo, in iyan tungbasan kau sin Allah ta'ala karayawan bangkaw nagmarayaw kanila. Ayaw pa kamano siya na mga katao tayo manghuran. Misan in binatang laong tabiayan, nakita niyo na biyayan. Hambok iro biyayan, kiyarukan tanyo na in hadis, hambok barai maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala din Bani Israel. Hatap kala nakakita siya hambok iro, ya hal-hal indila sin uhaw, piya inom niya siyaw kanya, hakup pong tubig, ang panya piya inom, yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nabiyan mga katao tayo ng huran. Inlingkat sin pag-agamatan yung agama Islam. Biyadiin na bang tay manghud mo na Muslim. Inya to, binatang pabiyayan. Biyari na bang manusia. Atawa, larinuwa na to, tay manghud mo na Muslim, intiyabang bubiyayan. Tanto na sadya, malaguin karayawan mga katao tayo manghuran. Allah subhanahu wa ta'ala, in tumulong kayo mo biyayan. Halula yun isa min hajat mo kabuhi mo biyayan. Sumunod sin hadis mga katao tayo manghuran, wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Hisiyo-siyo in yalulay niya, siyold niya, in problema, sintay manghud niya Muslim, problema rin di adunya, halulayon isab kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulbon isab kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in problema niya, dahil ha mga problema haadlaw kiyamat. Subhanallah. Wala na bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini, amuin problema tadi hadunya. Sabab, law sin mga ulama, in problema hadlaw kiyamat, inya to labi dakula, labi masigpit, hangkan na in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw, yalulay mo, tiyabang mo, intay mangud mo Muslim, ha problema niya, dahil diya dunya, tabangon kayo sabsin Allah ta'ala. Sulbo ni sabsin Allah ta'ala, problema mo, haadlaw kiyamat. Sabab amuyat labi masigpit mga katao tayo manghuran. Gamin din dia dunya, aun pamahuat-huat tabyayan. Tumabang kato biyan, pagkahitamano siya, yan, indakwan. Ang paadlaw kiyamat, na kanya-kanya, sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang makusog ka mag-ibadat pa Allah ta'ala, nagmamabuka ka, alhamdulillah, masannang ka biyan. Sumakawa, bang wayron ibadat mo, nami at masigpit mga katao tayo manghuran. Sab kanya, ang kanyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mismo anak niya hi Fatima, kanunungan niya, diaraak niya, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni la ugni anki minallahi syai'a.
Sa adlaw akhirat, bangwayron ibadat mo, di ako makatarangkay mo. Anak niya na ito mismo mga kataw tayo manghuran. Nabiyan mga kataw tayo manghuran. Hangkan na in problema haamuin adlaw kiyamat labi masigpit. Dahil nga sabiat to, intong basin tao timabang patay manghud niya Muslim. Dahil di hadun niya ha problema sintay manghud niya. Tabangon ni sabsasin Allah Ta'ala problema ni hadlaw kiyamat. Subhanallah. Wa man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Mga kataw tayo manghuran, waktu biya aramala biya ini na mataud in mga kataw tayo manghuran tanyo na inkaunan nila tanto na sadya ng problema biya yan. Ina kailo. Maas kailo di na makatug hawak turum. Mayta sabsin halom kasusahan sin amuin nasunog paghula piyuan tahon piaglugtuan yusaha biyan yusaha sakali sa saat nasunog sin aramalabyayan na iniyan halom problema sila tanto na sadya halom problema sila na waktu ini mga kataw tayo manghuran, bangkaw mabaya. Bangkaw mabaya, sulbon kayo mo sinallahu ta'ala problema, hadlaw kiyamat, tabangon sila biyayan. Doon na ka totally ihon in problema rin kanila, atawa pakaanon kanila in problema nila, tungbasan kaw sinallah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw kiyamat. Pakaanon na isab kay mo sinallahu ta'ala yung problema mo. Hadlaw kiyamat. Hadiin-diin kakausan mo, tumawang kaw. Ang mga kataw tayo manghuran. Sa biyahan, mga kataw tayo manghuran, yung pagtay manghud, sin kita yung mga bariman. Sumuno sin hadis, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Hisiyo-siyo in tiyampanan niya tiapok niya in aib sintay manghud niya Muslim tampanan ni sabsin Allahu Ta'ala in aib niya hadlaw kiyamat. Adlaw kiyamat dadamik yan mga kataw tayo manghuran. Sabi na adlaw kiyamat na nandit mga kataw tayo manghuran takaradyaan dakula in kasigpitan dan dito hato lando bang i-compare dan di hadun niya biyayan. So, in kabiyasan din dito ato, nasaplag na biyayan. Yato na, pinangita-ngitaan, sinkatan manusya, in tao biyayan. Nabang kabukisan, in amu in long ta, aib niya biyayan, tanto na sadya majulja na siya rin dito ato. Dahil nga sabiat to, biyita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw mabaya, amu in tampanan ni sabkay mo sinallahu ta'ala, aib mo, suway mo tampanan in aib sintay manghud mo Muslim. Di mo manjari hipos ha mga social media bihen. Pagtaon intay manghud mo Muslim. Sin kasipukan niya atawa kasalaan niya ang pahipos biyan ha social media biyan. Sipuhon biyan aib sintay manghud mo Muslim. Atawa ipanuisoy mo biyan. Na inyat mga kataw tay manghuran bukisan da isab sinallahu ta'ala kay mo in aib mo wal iyadu billah. Hambuk baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih mga kataw tayo manghuran riwayat Ibnu Majah sarta siyahi Imam Albani rahimahullah dain kan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam man satara awrata akhihi muslim satarahu Allahu yawmal qiyamah. Hisiyo-siyo in tiyampanan niya. Tiapok niya in aib. Aurat. Kasipuhan. Sintay manghud niya Muslim. Tampanan ni sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in aib niya. Kasipuhan ni hadlaw kiyamat. Subhanallah. Waman kasyafa aurata akhihil muslim kasyafa Allahu auratahu hatta yafdahahu biha
fi baitihi wal iyadu billah. Amo ni makabuka mga kataw tay manghuran. Sintaw bukisan niya in aib sintay mangud niya Muslim. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siu isab in biukisan niya in aib sintay mangud niya Muslim kasipukan bukisan sin Allahu Ta'ala in aib niya isab kasipukan niya sampai mabiyas na siya kabukisan halawang pamaymay niya wal iyadu billah halawang pamaybay niya kabukisan na naamo na ini mga kataw tay manghuran in kabiyasan dakula amo in mismo na lawom kaluwarga mo biyan in makaingat sin kabiyasan mo nyulya kamu katan iban sin kami sin Allah subhanahu wa ta'ala day nga katan kabiyasan niyapas kita nyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala day nga kami anbiya ini banda day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam siu in biukisan niya in kasipukan aib sintay manghud niya Muslim in Allah Ta'ala bukisan isabkan niya in kasipukan aib niya sampai hatta yafdahahu biha fi baitihi sampai mariyas na siya kabukisan na in kasipukan niya aib niya halawang pamaybay niya halawang kaluwarga niya ahli niya makaingat na wal iyadu billah banda penga Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyan nakataw tayo manghuran in agamatan niyo na agama kaadilan mangkaw naghinang marayaw tanto karayawan day sabiin dumatong kay mo diyan malupas mga kataw tayo manghuran ang kanayaw ko mag-ug sin sangsa mo sin alta mo ipagtabarro ipagtulong tawang pamangatay manghud mo diatungan aramala sabiin iyan tungbasan na ko sin Allah Ta'ala sin karayawan wa ma anfaqtum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra uno in kapag napakan nyo hakarayawan diyan na sin pagtulong tawang mag-donate kita biyan alhamdulillah rin di hawla tanyo na yan in ulama council of Sambuanga Peninsula di halom daira Sambuangan amuin piaguhanan crisis management biyan si Sheikh Abdul Wakil Qasim siya in amuin lang ta committee niya yaon hikatuan Abdul Wakil Qasim na mag-donate kita diin in kakausan ta hamahad muro yaon din doon hayaon masi ukab sampai pabiyaon in tatabangan donation biyan tamungon uno na tatabangan ba yan kakaun pangalta in iyan parman sin Allahu Ta'ala na karakan niyo yan hadarat sin Allahu Ta'ala labi marayaw iban labi dakula in karayawan tutungbasan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala yan nakataw tayo manghuran in amuin ulama council tanyo biyan amuin crisis management biyan committee hapaguhanan ni Katuan Abdul Wakil Qasim diin apabila aun aramala dumagpak diyan hawla tanyo nabinuba na kauman sin mga bangsa muslimin na yan in CMC biyan Crisis Management Committee yan ni Katuan Abdul Wakil Qasim amuin kuntakun nyo biyan insyaAllah subhanahu wa ta'ala yan daon post biyan amuin page sin ulama council iman sin kaibanan biyan amuin laong ta magtayma sila donation biyan in iyan murah-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala diyan malupas mga kataw-tay manguran sumampay yan na in ini mga kataw-tay manguran ayaw kita maug sa karayawan tayo biyan karayawan tarabiyan biya hayan in amuin laong ta ahamatan nyo biyan bangkaw naginang marayaw rin dumadtong kay mo bangkangi aninhinang mo damikyan kangi anday sab al jaza min jinsil amal kaadilan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala kita nin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama bunal to in kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala day nga mga ipon niya amuin mga ipon niya
Baing ulungon day sab. Subhanallah. Kaulungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka kita niyo maulong pangakataw tayo manghurantan niyo kailo. Inasalasal mahayang intutukan na sabsin aramala masigpit na biyan. Napindain kahalan. Di ka kita niyo maulong habiyan makataw tayo manghuran. Maasbiyan halom karukaan in pangatayan sabab sin lindurandam pa anak sampai pabiyaon di kaingatan bang nakapakain na. Ngayon ini mga katao tayo manghuran, waktu ini hipagtulong tabang sin kita ni mga bariman. Bangkaw mabaya kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kaw maulong pa mga kataw tayo manghuran. Ipon sin Allah ta'ala rin di hakong nibiyan. Amo yan hindi ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kaulungin niyo, hindi hagumi. Ipon sin Allah ta'ala. Bangka mo maingat na magulong kanila. Kaulungan kamo sin dan dito taas. Hisiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga malaikat damikyan. Nabiyan mga kataw tayo manghuran. In amuin akamatan niyo, diaraak kita niyo biyan. Hambuk hadis mga kataw tayo manghuran, pagtulong tabang da. Qala sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hisiyo-siyo, dito rin maksud niya biyan. Bang mo, tiyulong intay manghud mo. Yalulay mo, solve problema niya rin diya dunya, damik yan. Solve kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in problema mo adlaw kiyamat. Wa man yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah. Na ini mga katawta manguran, sunod sin hadis, hambuk hadis biyan, riwayat Imam Muslim, hadis sahih raisab, dan kan Abi Hurairah radhiyallahu an, hisiyo-siyo, in piyagaan niya, in kahalan sin, tay mangud niya Muslim, kasi sigpitan, way pagduwarwa, tanto na sadya, in mga kataw tayo manghurantan nyo, kaya sunugan biyan, diatungan aramala, in sila nung kasigpitan biyan, pamikil nila, kahalan nila, kakaun nila, pag-inom nila, hulaan nila, tamungon, masigpit, in kahalan nila. Narain dihay ni, chance na, dakula mga katautay manguran, kato niyo, amuin pialuag, piyahayang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan, magpahayang isab pa mga katautay manguran taniyo. Dayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yassara ala mu'sirin, isiyusiyo in pialuhay niya in kahalan, sintay mangud niya Muslim kasi sigpitan, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Paluhayon kaniya isab sin Allah ta'ala, in kahalan niya dunya akhirat. Subhanallah, isiyo hindi mabaya, lumuhay in kahalan niya, pakaradyaan niya rin diha dunya. Nabukun isiyo bang isiyo, in magpaluhay. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa ta'ala, uno in hinang, paluhaya sadya, pakaana sadya in kahalan, sintay manghud mo Muslim, kasi sigpitan. Subhanallah. Wa ibyan laggo mga kataw tayo manghurani. Tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hahinang, tiyo, dunya akhirat, paluhayon kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana, ayaw kau magbati laul biyan. Diin-diining karausan mo, hatod kau maun pamahad mo al islami. Yaon din nun, open biyan, tumayma biyan. Sinto tabangan, harap maun pa mga kataw-tay manguran din, di haulatan yung sambuangan, sampai matupahula sug biyan. Atawa diin-diin na, intiranan, hasupaya sadya kau makatabang pamakataw-tay manguran tanyo diatungan aramala, tabang kau. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in iyan, paluhayon kayo mo isab sin Allah ta'ala pakaradyaan mo dunya akhirat. Subhanallah.
Wallahu fi wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Isiu-siu in tiampanan niya in aib sintay manghud niya muslim, tampanan sin Allah Ta'ala in aib niya dunya akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kaya napusan sin hadis ini mga kataw tayo manghuran, amin riwayat Imam Muslim, in Allahu Ta'ala masi-masi tumabang haipon sa lugayin ipon, timatabang siya patay manghud niya muslim. Subhanallah mga kataw tayo manghuran. Hangkan na biya na siya butan yung kaina, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nabiya ito yung kaunan niya. Tumabang to siya, maglugto siya, magsangsa siya biyan. Diin kakausan niya, tumabang siya. Hasupaya masolbin hajat sintay manghud niya muslim. Sabab kaya ingatan niya, sa kahaba siya tumabang patay manghud niya muslim, tabangon isab siya sintuhan Rabbul Alamin. Nabiyan mga katao tayo manghuran, mura-murahan, amuin piya pagmumpaat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin pangadjian tanyo hawak turum ini, sarta piya pagbarakat kato niyo, amuin na paunon tanyo in pagtulong tabang biyayan. Paunon tanyo in pagtulong tabang, in pagulong iulungi, sabab in manusia, amuin di may ngat maulong, papagkahin niya, labi luwa niya tayo mangud niya muslim, amuna nin tao luhi. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaba abdun wa khasir, lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashar. Nalusong na, naluhi na, inipon manusia, wayroon halong pangatayan niya, rahmat ulong patay manghud niya muslim. Wayroon ulong niya, matukasin pangatayan niya biyan. Wayroon na yun yung kansin Allah Ta'ala yung pangatayan niya, ulong patay manghud niya pagkahin niya, amunanin tao sa luwi-luwi na sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan na kataw tayo manghuran, amuin pakaanon kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan pakaradyan tanyo dunya akhirat, sa tahalulayon kato niyo, in katan problema tanyo, mura-murahan, amuin yapas kita nyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hakatan kangian, sarta amuin hanug haraan kasabar, in mga kataw tayo manghurantan nyo diatungan aramala, insyaallah subhanahu wa ta'ala, yung basan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakasabar nila, asal biyanin dunya mga kataw tayo manghuran, na in dunya ni tutukasan katambihan. Mahuli niya, pangayon tanyo dua, in mga kataw tayo manghuran tanyo, nas'alullaha azza wa jal ay yusliha ahwalana wa ahwal al-muslimin fi kulli makan, wa nas'aluhu jalla wa ala ay yu'idana wal muslimin min syarri al-ashrar wa kaidil fujjar wa syarri tawariqil layli wan nahar, wa nas'aluhu jalla wa ala ay yusabbitana bil qawli thabit fil hayatid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha jalla wa ala al-qabul innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.